cambié de nivel, subí un escalón y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo. Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban que renunciara a todo lo que he sido. Por ti no me arrepiento, no tiro las llaves, practico el momento. Tú me alimentas los 5 sentidos. Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, corriendo las filas y tú me vas. Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones y con trabajo, de todos mis huesos tú estás amando. Me quiero contigo, eres tu acá. Solo contigo, solo contigo, solo contigo, solo contigo. Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas. Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de contrabando, de todos mis huesos tú estás armando. Me enredo contigo, eres tu huracán. Solo contigo, solo contigo, solo contigo, solo contigo. Uno acá, uno acá contigo. Solo contigo, solo contigo, solo contigo. Me enamoré por primera vez, nadie me avisó que iba a suceder. Y ahora estoy también aquí en el Edén contigo. Siempre paras. Ever wonder about what he's doing? How it all turned to lies. Sometimes I think that it's better to never ask why. Where there is inside, there's gonna be a flame. Where there is a flame, someone's bound to get burned. But just because it burns doesn't mean you're gonna die. You gotta get up and try, try, try. Gotta get up and try, try, try. Gotta get up and try, try, try. Funny how the heart can be deceiving, more than just a couple times. Why do we fall in love so easy?
и ободряющая история Пинк на Европе+. Ну, в общем, все правильно спела обладательница звезды на Аллее Славы Пинк, Try. Да, мы продолжим наслаждаться отличной музыкой. И хорошие новости для тех, кто начинает день с Европой+. Ребята, отличный повод проснуться пораньше. Завтра в сейфе бригады У 73 тысячи рублей. Да. Ну а вот что еще у нас по утрам происходит. Сегодня утром на Европе+. Мы не сомневаемся, что вы знатоки в области кино, и сейчас разгадаете наши фильмы прямо раз, два и все. Рабство. Леонардо Ди Каприо. Кровища. Начинается на джа, заканчивается на нго. Даже это не помогло. Это Джем, Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Однокомнатная квартира с отделкой за 4 миллиона рублей в жилом комплексе Охта Хаус. Работаем удаленно. Бронируй онлайн.